Zdravo drugari! Danas ćemo se upoznati sa novim rečima iz digitalnog sveta. Internet. Internet je mreža koja povezuje ceo svet. Da bismo pristupili internetu, potrebni su nam digitalni uređaji kao što su kompjuter, tablet ili telefon. Na njemu možemo pronaći sve informacije koje nas zanimaju, možemo komunicirati sa drugim ljudima ili gledati različite videe, baš kao i ovaj. Internet pretraživač. Internet pretraživač je program koji koristimo kako bismo pristupili različitim internet sajtovima. Neki od njih su Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari i drugi. Svaki od njih nam nudi opciju Search, odnosno pretraživač, gde možemo ukucati ključne reči i dobiti informacije koje smo tražili. Najpoznatiji je Googleov pretraživač. Web adresa. Web adresa ili na engleskom website je stranica na internetu. Postoje milioni web sajtova i svaki od njih ima svoj jedinstveni naziv. Sajtovi mogu da budu vezani za kuvanje, putovanja, videoklipove ili za kupovinu. Svaka web adresa se sastoji od protokola, zatim 3 latinična slova W, naziva servisa i domena. Elektronska pošta. Elektronska pošta ili e-mail je servis koji omogućava slanje i primanje poruka raznovrsnog sadržaja putem interneta. Svaki korisnik, kako bi pristupio svojoj elektronskoj pošti, mora da se prijavi. Za to mu je neophodno korisničko ime i lozinka. Lozinka je tajni kod i zato je ne treba deliti sa drugima. Wi-Fi. Sigurni smo da vam je ovaj znak već poznat. To je znak za Wi-Fi. Wi-Fi je bežična internet konekcija za koju je neophodan uređaj koji se naziva router. Da bi se korisnik povezao na Wi-Fi mrežu, mora znati ime i lozinku. Na internet se preko Wi-Fi-a možemo povezati se različitih digitalnih uređaja kao što su stolni računar, laptop, tablet ili telefon. Toliko novih reči. Hajde da ponovimo. Internet. Internet pretraživač. Web adresa. Elektronska pošta. Wi-Fi. Nadamo se da vam se svideo ovaj video i da ste naučili nešto novo. Ukoliko jeste, lajkujte video i pretplatite se na naš kanal.